Kay ñawpariq programa de extensión sutichasqa Justicia Constitucional en el Bicentenario kamaykachishkan Tribunal Constitucional Wasi. Kunansi hallarinqa chunka postulaq runakunawan paykunas vacantita hayparusqaku. Willamusqaykuman hinam kay programa de extensión nisqanchikqa mana qullqillapaqmi kachkan yachaqkunapaq yahapas hatun yachay wasipi tukuq wata kaqkunapaq kay derecho nisqanchik yachaqkunapaq hatun yachay wasi utaq Universidad Perú suyunchik ukupi tarikuqkunapaq. Kay yachachikuytas hisp'ikachinqa achka asesores jurisdiccionales nigusqanchik tukuchkanjas chunka suqtayuq punchaw Julio killata kay wata iskay waranja iskay chunka hukniyuq riqpi. Kay chunka yachaqkunas kay capacitación anchuykuqkuna yachanqaku kay kimsa pata kamachikuykunapi imapi Tribunal Constitucional e Interpretación de la Constitución nisqapi Teoría y Aplicación del Contenido Protegido de los Derechos Fundamentales kaqpi chaynallataq Procesos Constitucionales apachikuypi. Kay programa tukuykuptinsi iskay allin atipaqkunata akllanqaku paykunawansi qillqaykunki tupanakuyta prácticas preprofesionales utaq profesionales kaqta ruwananpaq kay Tribunal Constitucional wasipi.